Selam dostlar. Bir atına ötüp de gitti. Sizin bilen efirde jırlау kitapşırığı. Hem anın alıp barışsa men Firdevs Jamayev. Kadirli tamaşaçılar, televizor ekranları karşısına yakınırak oturunuz. Çünkü sizni bugün kızı beyge gidecek. Ming'a bugün yaş talatlarını muzika ülkesinde sınarga yardım edecek Kazan'ın en şep, en tıka DJ Ayon. DJ Ayon, Kazan, in the mix. Hazır ediniz, bugünkü tapşırığımızın oyuncuları bilen yakınırak tanışıp ötük. Birinci oyunçumuz Başkırtıstan yakınlarından Radik Galiyev. Yakınırak tanışı için ihtibar ekranlarga. Radik Galiyev 1994 yılının 30 sentyabrında Başkırtistanda Buray Biştesi'nin Kuşmana qolunda tuğa. Xiyalı, yaratkan işi bilen şıgırlanu hem tatu ailede bolalar üstürüm. 3-4 yaştan jırlay, 5. sınıfta bayan bölігін tamamlay. Yaxşı sifatlары sikimlilik hem açık yüzlü bulu. Naşar sifatlары tüzümsizlik, yakın kişilerin yoğaltıdan korka. Devizi alga hem alga. Radik Galiyev. Radik, haller nişik, Allah'a şükür Reybat. keyifler. Allah'a şükür ta yaxşı. Yarar, isəni men kelip jettin. Әйе. Yarar, rahmat. Әлі Kazanda тұрасың mı? Yok Kazanda түгіл кішігіне Бурайдан келдім. Бик рәхмәт. Әлеге вакытта ниләр белән шөгыльләнәсең? Эшләп йөрим. Башнефтеге физика компаниясында. Сер булмаса безгә шәхси тормышың турында сөйләп кит әле. Әлегә өйләнмәгән. Буш. Буш? Нәрсә буш? Өйләнмәгән. Өйләнмәгән. Буш Әйе. дигәч, мин әйтәм, заводта эшләгәч буш булырга тиеш түгел. Баянда әле уйныйсыңмы, юкмы? Өйдә генә уйныйм. Өйдә генә Өйдә уйныйсың. генә. Болай тамашачы алдында уйнамыйсың. Уялам. Ялым. Ярар, киләчәктә көтеп калабыз. Насыйп булсын. Радик Галиев. İkinci oyunçumuz Yarşallı yaklарından Elmira Hafizova. Yakınırak tanışı için iktibar ekranlarga. Elmira Hafizova, Yarşallı kızı, kevde 3 bala terbiyeli. Kichkinadan uzun zo'r sahnada ko'rga xayollana. Hobbi, jırlау, tatlı rizqlar pişiruv. Elmira aralashuvchan, tirish, yog'imli ham ussizli. Yulduz bo'lish uchun kun-tun yo'qlamisha ishlarga hozir. Kumirlari yo'q, ammo o'rnak olirday kishlari bor. Devizi tirishqan tobar, toshqa qodoq qo'g'ar. Elmira Hafizova. Elmira, örnek alırday kişilerin var deysen, kimden örnek alasın? Birinchidan men o'zimning abiyimdan o'rnak olaman. Ham endi bugungi Totar estradasida o'rnak olirday jirchilar, shaxslar ko'p deb o'ylayman. Butun o'zimdan da izlab o'rnak olır kishilar topirga bo'lar. Şulayımı? Yarar. Balaların turunda silep giteli. Bugungi kunda 3 bola anisi men. Ulim alayim Ramazan 10 yosh, anga maktabda o'qiydi, 4-sinfda. İkinci kızım Zamira, anga 6 yaş. Ham endi 3-chi kızım, töpşügübüz Ramina, anga yaşta 8 ay. Ay, alar bugün seni korab oturalar mı eken? Qarab o'tiralardir endi etileri bilan divan oldinda jiyilishib, banilarin televizordan qarab o'tiralar. Әлі сен бүгін Kazanda balalar bilen kim kaldı? Etilerim, irim. Etileri bir eti iş balanın iş korab otira gerek. Shunday opitni endi u hozir 3 bola etisi bo'lg'ach shulay. Da, men bir balani korab otira olmayman. Balaların turmush iптәшең sening bu topshiriqda qatnashuvni nechuk qabul etdilar? Ular birde qarshi kelmadilar, irim borarga kerak dedi sразу. Barga kerak. Әйе. Shuning uchun irimning so'zini tinglamay bildira olmadim. Shuning uchun mында keldim bugun. Üst tilaging bilan kelmading, iring qo'shganga kelding. O'z tilagim albatta birinchi shiratda. Elmira Hafizova. Üçüncü oyunçumuz Sava ayaklarından Bulat Najipov. Yakınırak tanışı için iktibar ekranlarga.
Булат Нәҗипов 1991 елның 22 гыйнварында Саба районы Мишәбаш авылында туа. Өйләнгән, гаиләсе белән тигезлектә кайгы-хәсрәт күрми бәхетле яшәү аның иң зур хыялы. Беренче сыйныфтан җырлый, музыкаль белеме юк. Караңгыда өйдә йөрергә курка. Булат ачык йөзле, киң күңелле һәм ярдәмчел. Борынын өскә чөеп йөрүче кешеләрне яратмый. Кумирлары Илһам Шакиров, Хайтар Бигичев. Булат Нәҗипов! Булат, тормыш иптәшеңнең исеме ничек? Бик матур исем, Миләүшә исемле. Ой, чыннан да бик матур исем. Аның белән ничек таныштыгыз? Соцсетьләрдән. Интернеттан. Әйе. Сөйләп кит әле, менә миңа кызык. Менә ничектер карап утырдым да инде. Мин аның карточкасын алай куйдым. Ул минекенә куйды, шуннан китте инде. Бер лайк аркасында, бер лайк бөтен язмышны хәл итте да. Әйе, әлбәттә. Ай, бүгенге тапшыруга нинди өметләр баглыйсың? Бүгенге тапшыруга үземне сынап карарга килдем инде. Әлбәттә җиңәсе килә, но иң мөһиме катнашырга теләгем бик зур. Ярар, бик зур рәхмәт. Булат Нәҗипов! 4нче уенчыбыз минем күршем Әлки якларыннан Алина Сафина. Якынрак танышу өчен игътибар экраннарга. Алина Сафина, Түбән Әлки авылында туып үскән кыз. Хыялы парашют белән сикерү, бәхетле гаилә кору. Алина ярдәмчел, ләкин тиз үпкәли торган гадәте бар. Йолдыз булырга теләге юк. Иланнардан һәм якын кешеләрен югалтудан курка. Кумирлары Гүзәл Уразова һәм Эльмира Нагимова. Девизы бер кайчан да ашыктырма. Килер язлар, таш яуса да сиңа булыр, сиңа язган. Алина Сафина! Парашют белән сикерү теләге кайчан барлыкка килде? Мин шулай берсендә шоу-биз тапшыру караган идем. Анда ул вакытта әле Әбри Хәбриев алып бара. Кунакка Илназ Гарипов килгән. Менә алар анда парашюттан сикергәннәре миңа бик кызык булып тоелды, и шуннан теләгем барлыкка килде. Ай, куркмыйсыңмы? Юк, бийеклектән курыкмыйм алай. Ник йолдыз булырга теләмисең? Белмим инде, мин үземне сәхнә кешесе иттереп күрмим, чөнки мин оялам, бик оялчан. Минем шушы оялуым минем менә шу сәхнәдә генә түгел, башка җирләрдә дә үземне тотарга комачаулый. Булай ялганга шамаган инде, белмим тагын. Ярар. Шул оялу аркасында гына теләмисеңме, теләк юкмы? Оялам инде. Ярар. Бүгенге тапшырудан нәрсә көтәсең? Уңай результатлар көтәм инде. Әгәр син беренче урынны яуласаң, нишлисең? Ялып кына ресторанга шушы дусларны алып барасыңмы? Җырлыйм, биим. Каршыларында. Әйе. Алина Сафина! Уенчыларыбыз белән таныштык. Димәк, беренче раундны башлап җибәрәбез. Беренче турда һәрберегезгә эчәрки уйнатыла. Сез кино танырга тиеш. Кем җырлый, җырның исемен әйтергә тиеш. Әйтә аласыз икән, 10 бал бирелә. Әйтә алмыйсыз икән, димәк бал бирелми. Аңлашылды? Беренче уенны, дустым, синнән башлыйбыз. Әзер? Әзер. Диджей, музыка в студию дип әйтте ди. Габдул Сафин. Габдул Сафин. Мин сине бирмәмен беркемгә. Афарин! Җырлыйбыз. Бирмәмен беркемгә. Бирмәмен бер кайчан якларга. Кояшта җирдәме айдамы. Ялгыз сөюем хат. Габдул Сафин, мин сине бирмәмен дигән җыр белән дәвам итәбез. Бик матур җырчы кыз. Беренче клиплары ул гитарада уйнайды. Ләйсән Гимаева. Басуда гитарада уйнайды, җырын әйтә алмыйм.
Ләйсән Гимаева мөлдерәмә тулы хисләр. Кәйфне бетермибез. Дәвам итәбез. Бу җырны белмәү мөмкин түгел. Айрылмагыз. Айрылмагыз. Зүләйлә дә җырлай аны. Зиләйлә дә җырлый, Асаф абый да җырлый, Салават да җырлый. Татар халык Әфәрин! җыры. Айрылмагыз, айрылмагыз, Булса да сәбәпләре, барлыкларны кайра ул, айрылу сәгатьләре. Әфәрин! Күз жабабыз. Эльмира, син әзер? Әзер. Киттек. Ялварам, каршы килмә инде, кагылы йөземдәге. Андый исемнәр татар эстрадасында бик күп. Идән башлана. Бах. Илназова. Каршы килмә инде. Devam ederiz. Gittik. Bir. İki. Венера Шаймиева «Яшәү шатлыклары». Яшәү шатлыклары, ир хакларын хаклау кирәктер. Devam ederiz. Алар, баланнар бит кыйылмыйлар, кыйылмаган гыраулар. Кем җырлый? Хания Фәрхи Хания Фәрхи. һәм Хания Фәрхи Бектахирова Әм аның кызы. һәм аның кызы. Кызының Әфәри! исемен белмим. Күңеле яңа, ник анасындыр алар. Бу җырны хәзерге вакытта Иркә җырлый. Балалар бит кыйылмыйлар, кыйылмаган гыраулар. Әфәрин. Oyunla devam ederiz. Bulat. Син әзер? Әзер. Диджей. Gittik. Ишеткән юк. Таныш, но әйтә алмыйм, белмим. Ә бүген синең туй. Ой, Фара. Ай, Фара. Җырлыйбыз. Бүген синең туй, Яшәңдә бүтән, бүген синең туй. сөюләрең миннән. Рәхмәт. Диджей Аюн. Devam ederiz. Гүзәл, Aha. Гүзәл Әхтәмова. Ахматова. Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова. Aha. Biz kiyemiz Сүзләрен хәтерләйм кызганыч. kalfak. Kalfak. Ул гади генә kalfak түгел. Алтын калфак. Алтын калфак. Алтын kalfak Güzel Әхмәтова. Әфәрин. Алтын яфраклардан калфагырым, бу яфракларда минем җылыларым. Бу калфаклы күлләр итсәң сиңа, аңларсыңмы йөрәкнең зары. Рәхмәт, диджей Аюн. Киттек, devam ederiz.
Üzülüp süyermin Sangana Bäğerim diyermin Üzümäge bulsan Bulsan gana. gana. Yalışmasam Tatar halak jara tügün Aferin Tatar kalıkları. Bäğerim diyermin. Jırribız. Gittik. Bäğerim diyermin Sürülemez bulsan bana Üzülüp süyermin Düzüle bulsan bana Bäğerim diyermin Sürülemez bulsan bana Üzülüp süyermin Düzüle bulsan bana Rahmet. Devam ederiz. Alina, Min hazır. sen hazır. Hazır. Yaluların bitti. Bitti ahırız. Bitti ahırı. İrtek Alina yıldız bula. Yalular bitti. Devam ederiz. Yaşa jirde es kaldırıp Ayrat Safin. Aferin. Zırlıyız. Iz kalır Üzler sualmasın Kılganım emellerin ışığı Ülkencilik bulmasın Yaşa Rahmet. Devam ederiz. Yangına bitinde, siyamgına bitinde, yüreğim Siyamgına bitinde. Siyamgına bitinde. Kim zırlı? Bir, Hatırlamıyorum. iki, üç. Alsu Ebelhanova. Yanağına Siyem bitinde, güyemine bitinde, yüreğim üzülende, siyem bitinde. Devam ederiz. Keyfini çırmayız. Garmon. Bir, iki, üç. Tatar halk jırı garmunçıga. Uyman üsken jırlar gitken geylerini sayıran terli. Uyman üsken jırlar gitken geylerini sayıran terli. Uyman Aferin kul cevabımız. Şulaytır bizning birinchi raund tamam. Tezgina natija yasab olamiz. Radikaliyev 20 bal. Elmira Hafizova 10 bal. Bulat Najipov 20 bal. Alina Safina 10 bal. Kichkinagina reklamadan so'ng bizning do'stlar ikkinchi tur keti. Aliga topshiruvimizning tip sponsorlari bilan tanishib o'tdik. Bizning sponsorimiz Жужу restorani. Bu Kazanning unikal retro площадкасы. Kech munda eng qizig'i boshlanadi. To'yilg'isiz o'yin-kulgi, diskoteka, tematik вечеринкалар ham ko'ngilga xush tanishuvlar, eng muhimi damli ichimlik oqshomliklar. 24 soatlik kayf Жужу barda. Ko'rsin birinchi etaj. Ko'proq informatsiyani VKontakte official turkumida, Instagram akkauntida ham Ko'rsin saytida ko'ra olasiz. Jırlauga topshiruvida ikkinchi turni boshlab jiberamiz. İkinci turda sizning ziyrakligingizni, topqirligingizni tekshirish uchun ekran sizga 8 so'rov berishak. Onda bosh bosqichlarda topishmoqlarda bo'lirga mumkin. O'ylar uchun bari tek 30 sekund beriladi. Javobni bilasiz ekan, vaqt o'tganini kutib turmaysiz, qo'lingizni ko'tarasiz va aytasiz. Diriz javob berasiz ekan 10 bal. Biringizda javob bera olmaysiz ekan, biz ko'chamiz ikkinchi so'rovga. Siz hazır? Hazır. Birinchi so'rovda rebus yashirilgan. Kompyuter birinchi so'rovni ochadi bizga. Qo'lni birinchi Boksha. Boksha, kompyuter. Javobni ochadi Boksha. Boksha, aferin. Kompyuter bizga ikkinchi so'rovni beradi. Sankt-Peterburg shahri nindi yilg'ada o'rnashgan? Niva.
Ау? Нева. Нева. Дұрыс сұрауны компьютер. Дұрыс! Нева елғасында. Әфәрин. Компьютер. Үшінші сұрауны күтіп қалабыз. Диңгіз түгел дұлқынлана. Igen, igen. Igen. Igen қырлары. Әфәрин. Igen кырлары, igen басуы. Қазір, достар, сіздің экранларға танылған клиптан кадр барлыққа келешек. Сіз әліге кадр кімнің клибінен түсіргенін әйтірге тиіш. Әзір? Әзір. Компьютер. Аха. Ойфара клибінің. Айфара. Компьютер дұрыс жауапны берелі. Айфара тіркіменнің янмас еді ерек клибінен кадр. Әфәрин. Бешінші сұрау астында біздің тағын бір ребус кете, компьютер кетіп қалабыз. Машина. Машина, компьютер дұрыс сұрауны, дұрыс жауапны берелі. Машина. Әфәрин. Алда біздің тағын бір сұрау кете, компьютер сұрауны берелі бізге. Россияның ең биік нүктасы қойда орнашқан? Эльбрус тауында. Дұрыс жауапны кетіп қалабыз. Эльбрус тауында. Әфәрин! Компьютер бізге келесі сұрауына берінді. 7-ші сұрау. Кішкене гіне Мишер қызы ерегімні кейдірі. Бұрыш. Компьютер дұрыс жауапны берелі. Бұрыш. Әфәрин! Hem сыңғы сұрауға да біздің тағын бір клиптан кадр кете. Компьютер кетіп қалабыз. Қайсысы бірінші? Рамил Закиров. Рамил Закиров. Еқ дәрт бар еді. Еқ дәрт бар еді. Дұрыс айтасың екен, yok екен, компьютер қазір дұрыс жауапны берешек. Рамил Закировның еқ дәрт бар еді. Клиптан кадр. Әфәрин! Бірінші кем екінші турға нәтиже ясап аламыз. Радигалиев 40 балл. Эльмира Хабизова 40 балл. Булат Нәжипов 30 балл. Алина Сафина 30 балл. Үшінші тур менің ең яратқан әлішім. Сіз кәр бірігіз, өзіңіз яратқан бір жерін әзірліп келерге тиіш едіңіз. Сіз әзір? Әзір. Радик, нендей жыр алып келдің? Ришат Шайқытинов репертуарынан «Ех бір жырлы ғалі». Ех бір жырлы ғалі. Әйда достым, жырлыбыз, рәхимет. Kul bekl şiye Ussa şişme yanını da Huş isin tarada Şeşek atkan şağında Huş isin tarada Şeşek atkan şağında bir şırlı gal şiye Kulegesini de Uzdakler mini üzelsin Yılmayıp gülesin de bir şırlı gal şiye Kulegesini de Uzdakler mini üzelsin Yılmayıp gülesin de Kişini şişime buyu Kummele jırlarga min de seni gütem Kilirikem tınlarga min de seni gütem Kilirikem tınlarga bir şırlı gal şiye gülegesini de Uzdakler mini üzelsin Yılmayıp gülesin de bir şırlı gal şiye gülegesini de Uzdakler mini üzelsin Yılmayıp gülesin de
Kulüme klişe Usse şişme yanında Huş isin torada Şeşek otkan şağında Huş isin torada Şeşek otkan şağında bir şırlı gal Şiye kulegasını da Uzdaklarımını üzelsin yılmayıp gülesin de bir şırlı gal Şiye kulegasını da Uzdaklarımını üzelsin yılmayıp gülesin de Şiye kulegasını da Uzdaklarımını üzelsin yılmayıp gülesin de bir şırlı gal Şiye kulegasını da Uzdaklarımını üzelsin yılmayıp gülesin de Uzdaklarımını üzelsin yılmayıp gülesin de Aferin. Dostum rahmet. Yeli kompüter bizning o'yinchimizga necha ball berasan? Ko'rsat ali. 85 ball. Elmira dostum, necha olib kelding? Güzel Urazova repertuarından Mehabbet Tilak jiri. Mehabbet tajri. Rahmet. Atılgan yıldızlar ardından atıldı Diledik bәxtli bulurga İhlastan vəgdələr biriştik Ömürge yeneşe qalırga Yıldızlar atıla gördüğüme Min barın bu jirde bildiğime Sin minem atılmaz yıldızım Bize uşun mehabbet gögemene Sin minem atılmaz yıldızım Bize uşun mehabbet gögemene Ümitke uralıp yıldızlar kıyıla İkevlep nurlarını jıyarыбыз Kaynarlık gözlerde ut yalıkın yüzlerde Yürekler şapkanda dıymağız Yıldızlar atıla gördüğüme Min barın bu jirde bildiğime Sin minem atılmaz yıldızım Bize uşun mehabbet gögemene Sin minem atılmaz yıldızım Bize uşun mehabbet gögemene Yıldızlar sönmegiz, ümitni üzmegiz Bulutlar arağa girmegiz Yıldızlar atılgan mizgilde Güngilden ömürlük mehabbet dilegiz Yıldızlar atıla gördüğüme Min barın bu jirde bildiğime Sin minem atılmaz yıldızım Bize uşun mehabbet gögemene Sin
үшін мәхәббәт күгемене бизәү үшін мәхәббәт күгемене Әфәрин, достым, әфәрин. Компьютер, ничә бал бирәсең? Көтәбез. 1, 2, 3, 74 бал. Рәхмәт, достлар. Әфәрин. Безнең 3нче уенчыбыз сәхнәгә чыгарга әзерләнгән арада без тиз генә рекламага китәбез. Аның алдына сезгә төп спонсорыбыз хакында сөйләп үтәсе килә. Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кич монда иң кызыгы башына. Тыелгысыз уен-көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. Иң мөһиме тәмле эчемлек ашамлыклар. 24 сәгатьлек кайф Жужу барда. Корсын 1нче этаж. Күбрәк информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корсын сайтында карый аласыз. Булат, нинди җырлап килдең? Мин Раяз Фасихов репертуарыннан «Кыр казылары» дигән җырдан килдем. Рәхимет. Кыр казылары киде, кыр казылары ұша санама. Тізілішіп ұшқан кыр казылары, санасаң да дусылар тарала. Онлар төгіп ұшқан кыр казылары, yazıları жеткәч қабат килерләр. Тик яшілікіні алып қайтымас қазылар, қайтыр үшін өтімей ғұмырләр. Мұңлар төгіп ұшқан кыр казылары, yazıları жеткәч қабат килерләр. Тик яшілікіні алып қайтымас қазылар, қайтыр үшін өтімей ғұмырләр. Шылбыр шақыр қазылары, кыр казылары киде санама. Қаңылдашып ұшқан кыр казылары, көңіллерге мұңнар салалар. Мұңнар төгіп ұшқан кыр казылары, yazıları жеткәч қабат килерләр. Тик яшілікіні алып қайтымас қазылар, қайтыр үшін өтімей ғұмырләр.
яшікіні алып қайтымас қазылар қайтыр үшін өтімей ғұмырлар тек яшікіні алып қайтымас қазылар қайтыр үшін ұзымай Koşabi gele. Koşamamız gürletip. Aferin. Kompüter. Kitabız. Sinel küp ballar. 1, 2, 3. 96 var. Aferin dostum, aferin. Kurşu, haller nişek? Әйбәт, Әйбәт. әйбәт. Ненде жарап келдің? Сафкисләр төркеме репертуарыннан «Кыр казлары» исемле җыр. Сіздің Сульяктағы команда гел Казар турында гына жырлый ахыры. Әйдә достым, рәхимет.
яшәргә, яшәргә. Синсез миңа ничек яшәргә, яшәргә. Ай, рәхмәт, кул чабабыз! Компьютер ничә балл бирәсең? 1, 2, Америка баллары 3, 65 балл. Шулайдыр безнең җырлау тапшыру ахырына канаша. 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче турга нәтиҗә ясап, безнең 4-нче урынны алды. 95 балл белән Алина Сафина. Өченче урынны 114 балл белән Эльмира Хафизова. Беренче урынны 126 балл белән Булат Нәҗипов. 125 балл белән Радик дустым син. Кул чабабыз, килегез бирегә. Keyifler ничек, дуслар? Әйбәт. Мин сезгә бәләкәй генә бүләкләр тапшырасы килә. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Эва Мебель фабрикасында. Эва Мебель. Экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балташ районы, Янгул авылы. Сезгә скидка, сиңа 30%, сиңа 15%, сиңа 50% күрше булганга. Һәм безнең беренче урынга сертификат җырлаука тапшыруыннан җырлаука музыкаль шоу җиңүчесенә TMTV телеканалыннан махсус бүләк башкаручының җырын видеога төшереп телеканалда күрсәтү. Афарин! Һәм сиңа сүз? Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шундый тапшыру булганга, шулай үзеңне күрсәтергә мөмкинчелек биргәнегез өчен бик зур рәхмәт әйтәм TMTV каналына. Рәхмәт бик зур. Кадерле дуслар, сез дә үзегезне безнең җырлау тапшыруына сынап карыйсыгыз килә икән, экранда язылган электрон адреска видео язмаларыгызны, аудио язмаларыгызны һәм фотосурәтләрегезне җибәрегез. Нәкъ сез минем янда басып торасыз. Мин сезне көтәм. Һәм гадәттәгечә миннән сезгә бүләк алыштырмам сине беркемгә җырлау тапшыруын. Alıştırmam seni bir kimge, nur bulup balık isin günülde, yürek dürüm seni işinle, tolsam vardır sevgişinde. Gittik yaratam, 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 sözlerimi min kaydan ratam, mine başka gerek düğülle, dik seni gine min güğülle. Yaratam, 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 sözlerimde min kaydan ratam, mine başka gerek düğülle, dik seni gine min güğülle. Demek Rabbim şulay yaratkan, yüzde seni mine karatkan, gömür bu yok diken eşe, bakıt var bir deyimin deşe. Yaratam, 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 sözlerimde min kaydan ratam,
Башкортстан якларына кайнар сәлам, исәнмин кайт. Моторны әйттереп, эш сабыйыңа сәлам әйт. Күрше, тот бишне. Булат, җиңе белән! Каршыларга салмыйк жаннарны, каршылык güzel таңнарны. Киләчәкнең якты юлында, синең кулың минем кулымда. Китек, яратам, яратам, яратам. Сүзләремнең кайдан ратам. Миңа башка кирәк түгелләр, тик син генә минем күңелдә. Яратам, яратам, яратам. Сүзләремнең кайдан ратам. Миңа башка кирәк түгелләр, тик син генә минем күңелдә. Жырлавым тапшыруына кетип калам. Миңа башка кирәк түгелләр, тик син генә минем күңелдә. Тик син генә минем күңелдә. Рәхмәт барыгызга да. Сау булыгыз. Киләсе очрашулар кадәр кетип калам.